بله سر و مجال ما مهوانه که جی دهوکی و جی عادل حسن چاودر سیاسی دست به که برس عادل تو گله بخیر هاتی جی سر سنورا و چولکرنا گندن کردستان بس نبو نهاجی کو هاتنا ناف باجار و سنترین باجارن کردستان داد که بیشتر پیش هاتا که جوریه و مترسی داره تو چواد بینی زور سپاس افدم هوا و بینر هوا باش بید پراستیجی اروکی برینو که جی که فهمی جی دیار کریم که مترسی یاد کوید سر جیانا هاولاتیا و اوه بخوب خوشی پیتویه پیدا چونک به بیتا کرد چونکه او کس گیان خوش کریا قربان محمد میرزا گلک جرا دبینم دستگاه دن دیار کرن بشک جیانایی برچاوت کن لی او خوب خو اف مروه هنرمند بو هنرمنده که هر جوان دور زاخو بو و رولک باش هبوید پیش خستنا هنری دا نخاسمت بوار موسیقی دا و آوازدانه را که یه بدنگ سرخوی چندین سرودت یت نشتیمان پروری و یت کرداتی و گردای دو زاملت کرد یت برچاف کرین خالا دوی اف کسی گیانه خوش دستای پیشمرگه که قارمان سردم گنجینیا خو چوی چک شرف و برخودان ورگرتیه و بوماوه که گلک دری سالت حشته حتی که سال نوتویه که همی حولدای ملت کرد کسی کرد گند کرد مروف کرد رزگار بکن انجام وی قربانی دانه مالبات ویجی توشی چندین قربانی بویا و زندان دیتیه دیکو بابتوی چند سالا کتینت زندان دا هفجیناوی زارو کتوی کتینت زندان دا دیسان کچاوی شهید بویا انجام قربانی اکیوی طباران کرنا یا صدام حسینی پشتی سالا نوتویه که همی زانین کردستان رزگار بو دم کردستان رزگار بوی دبینی دولت عراق سردم بعثیه گلک هولدان کرن که دورا باشور کردستان بگشتی و نخواستم زاخو کارتی کرنه بکن اوی مروی شو و رشد کرنه ایک داوی ولاتی پارزید دا زاخو پارزید دست اکیویژن رژیم بعد مخابن افروکه کسی که وکیوی بله زور باشا برس عادل یعنی پککا که استالت چیاکانی هرمی کردستانه شری لگل ترکیه هیا بۆچی ئێستا پێشمەرگەی دێرین و کەسایەتیەکانی هەرێمی کوردستان دەکەنە ئامانج ئایا ئەمە ئامانج و مەبەستی ئەوانە یاخود ئەجەندایەکی دەرەکیە جێبەجێەکەن پراستیجی دیتنا من جاره گلک گرنگه ام بزانین اره شرط هیتا کرن آن نه هیتا کرن چونکی ما شهرزایی هید شرادا و ام زانین کنگی شرط هیتا کرن و کنگی شر نه هیتا کرن اگر ها تو هندک طلقه به نهاویتن الباشور کردستان نوبر هر دو دور نوبر هر دو هزادا هزا پگکی و هزا ترکی او نشره بلکه مرشد بجید لیستیکه که سیاسیه اجنیدایت یه سیاسیت بوهین بو آرمانجت یه دیارکری و ندیارکری یه وی رولید بینن افریکا هبونا هزا چکداری یا پگکی الباشور کردستان بویا اگر کو جماره که آنجی عرضه که مازن باشور کردستان کفتیت جر کنترل سوپای ترکیه دا بهانه هنده که هبونا هزا چکدارت پگکی اگر هزا چکدارت یت پگکی او شیانت یت شری و قربانی دان هبن از باورکم چیایت باکور کردستان گلکت ماسترن و گلکت آسیترن و خبات آنجی زیده ترش روی سیاسی و الویر رولی خوی دیتی و او چین الویر اکید بیشن و خبات و قربانی بدن لی بدیتنا من او زیده تر دیف پرساته بله اکید بیشن اجنیدایت یت در و یل پش وی بابتی نخاسمه پشتی دمایی هاتنا اکید بیشن پیمانا لوزان دنیا همی یال سرهند شل کرد که دی گهرانکاریت یت مازن هنه کرن دوی گهرانکاری مازن جدال روشالات ناوین دی بش شیری ورگرید
وش روش هلاتا ناوین دورا ما آنجی اف دورا نو که امتداد جین اوه دبیت بشکت وان گوران کاریت مازن دا وان گوران کاریت مازن دا و تا شرانی خکا دجوار یا تیتا کرن که کی دشید بارا پتر دوی اکی بجن گوران کاری دا دست کفت یا و تشتا که دب دست خواه اینید و تا او خوب خو آرمانجا که یا دیر خواهنه امشین بجین آرمانجا که یا استراتیجیه جر اجندایت یت مخابراتی و یت امنی رول خویت بینه باشه اجنده که دریش خواهنه یا استراتیجیه ما مستعدل نظانی که چند آستنگ بو حکومت حرمه و بو جای طریقه های پیوینت وان داد گل بغداد هاتنا درست کرن و دو ماهی که حکومت حرمه اوره کفتنه که امضا کرو چاره سر بوا بابت نهاجی اف کریان تنه هاتنا کرن مبستا من بسیارا من او توقیتا آرمانچ کرنا یا وان ریدانا کردستان یا خو برهفت کتن جبو هل بجاتنن یعنی پارلمانی هر ساجی ین جواتن پارسگاهان ین کرکوکیه تو چه به توقیتی ببینی وان ریدانا والله کاک دیار بدیتنامن اف بابته مخابن راگاندنا کردی وکی پیتوی خواندن و شروع وکرنا اکمین داخویانی دزگاه راگاندن پککی پیری ناخینن اف بابته امشن بجین الهیواسه گلک آشکرایی یا هاتیه دیار کردن دم جماره که کادرت پککیل سنور سلیمانی گیان خوش دزدای الویره دزگه وان یکبناو کمالا پیوندیت در و داخویانی آشکرا دا کو با قناغا بیت ام ده اکی بیجن تولا وانا وکن چونکی آریشه که هر آمازن ابروکت راگاندنا پککی دا هی و مجی سرکرداتی پککی هی اوجی که هر شکستنه که اوت بینن هر اکی بیجن قربانیه که او دن پریک اکی بیجن دست سوپای ترکیه او باشور کردستان خطابارد کن و نخواست ما پارتی دموکراتی کردستان و حکومت هرما کردستان و دزگاه امنی یت پاراستنا حکومت هرما کردستان و پشتی اوان داخویانی هیدی اکی پینگاف ها اتحاتی نهاویتن هین همید زانن بری 20 روزه پریکا وان درومال هر سنور پارزگاه ها دو که اکی بیجن هنده دروم هات نپقاندن سوپای یه پشمرگی کردستان و پاراسنا یا سنور و دزگاه دجا تیرور آشکرا کردن که او دروم نه دولتانه بلکه یه تیز چکداریت یه متحرکن و جه وانج دیار کردن که بروشکا سعدینی و او دور کجنی سیاحی شویره او دروم یه تاتی نفرین و دیسان جی اکی بیجن تیرور کردنا هنر بله کردن بله ده قناغا بهدا آن روژن بهدا ما مستعد دویتن دزگاه سر حکومت هرما کردستان و جلایکی و همساجی تخوچینن ین کمالگه رکخراون سویل دویتن چه هلویست هبتن برابر وان کریارن تیروریستی گشتن که ناف باجران دا بله تیروره لو ماجی بلا کیفا کسی پنهید که دز ضرر گهیتا کسی که ونا گهیتا کسی که دیتر لو ماجی دنیا اخره که دا کارت یه تیروری یه تاتی نه که بجن بشرم کرن یا جی یه تاتی نه سانسور کرن پیتوی خلق کردستان به همین تخوچینت خوبه به همین حزبیت کردستانی و به همین مرویت سویل و به همین اکبیجن رکخراویت جواکا مدنی اوی بابتی گلک جدی ورگرن اگر ها تو دیتنیز جدا بو پریوبرنا سیاست یعنی جه حزرت سیاسی جدا هبن اوینا گهینت کو به ری بهتا خوش کرن کو اپریکا تیرور و اپریکا کشتن و اپریکا اکی بجن ترساندن خلکی اکی بجن آرمان جد خوی یا جد تحقیق هدف خوب کن دیتنا من اگر ها تو خلک کردستان همی بشت خوبه دجی وان کارا نراوستن جیانا خلکی خره که دی کفتت مطرسیه دا و دی زفر نبا قناغه که که او قناغ دی گلک اب زحمت بید که آشتیت دا برقرار بید خوشتان دزانن که خلکی یاریمی کردستان بتایبت و نوچه سنوریانی که ضررمندی یکمی و راست و خوی دستی یعنی چکدارانی پککن لناوچه که دا زور نارازین بلام یعنی دەمەوێت ئەوە بڵم کە ئێستا بەهۆی بوونی چەکدارانی پەکەکە لە نێو هەرێمی کوردستان تورکیا لەشکرکێشی کردو بنەوە هەرێمی کوردستان و چەندین کیلۆمەتر هاتۆتە نێو قوڵای هەرێمی کوردستان و بنکەی سەربازی هەیە
حکوومەتی عێراق وەکو پاراستنی سنوورەکانی خۆی و سەروەری وڵاتەکەی دەتوانێت چی بکات؟ ینی چ ڕێکارێک بگرێتە بەر بۆ ئەوەی کە چەکدارانی پەکەکە هەرێمی کوردستان جێبهێڵن؟ خانم مرفشت بسیار بشێوەیەکی دیتر بژیت ینی بژیت ئەوژی ئەرێ حکومەتە عێراقێ پێخۆشە ئەواتێتە ڕیدان ئانژی پێ نەخۆشە. حکومەتە عێراقێ گەل هەندەیە و هێزە پەکەکێ باشووری کوردستانی بێنە دیتنا من حکومەتە عێراقێ gelekî aşkirayî piştgîrê hebûna PKK vê devere û piştgîra menewî bû diket û piştgîra darayî bû diket û piştgîra lojistî bû diket û baştirîn mînak jî bi gotina min çûkî kesê wekî min wextê taxivin nabê tip înşayê baxivin belku delîl pê hebin navçe şingarê baştirîn mînake evrûke çekdarê PKK şingarê şêweyekî resmî girêdayê hejda şebiya Iraqê vene parey jê wergirin çekî jê wergirin lojistî jê wergirin û heta ew desalata ya li wê re jî pê bête yanî wê re pirê vedibin hikûmeta Iraqê şêweyekî şêwa ihtiraf ya hatiye kirin wate dîtina min evrûke Iraq gel PKK gel hindek dewletê tê dewr berda beşdarên çêkirina xarîteyeka nî bû vê deverê û di vê xarîteyanî da hêza neteweyiya Kurdî mirovê Kurdperwer mirovê bawerî dewleta Kurdî û fêderaliyetê û konfêderaliyetê hebin evana bidene rexekê xelkekê dî bête meydanê ku ev axa Kurdî û milletê Kurd bête bindestkirin wate Kurd û Kirmanc hikûmeta Iraqê piştgîr û piştevanê PKK el vê devere. Baş e careka dî Kurd û Kirmancî bû sernegirtina wê xarîte wete behs kirî behsê helwîstê hikûmeta Iraqê kir dezgehên rolê yên emnî herûsa jî yên civaka sivîl part û aliyên siyasî Kurdistanî helwîstê wan divê çi bitin çil hewlêr dihok li Silêmaniyê. Walla mixabin kayk diyar partê siyasî Kurdî giştî tiştê biçîk vetmijîlin tiştê stratejî û girêdayê kêşa Kurdî vebin miriv şêt bêjît nemayne ferhenga wan da evrûke yê hemî hewlê wan evene walla wevdê hikmetê çû bexda sergir sernegir kombonê da çatekî yanî tiştê yêt ku eve karêwan nîne ew tiştê ku girêdayê bizava azadî xwaza Kurdî bît û ew hizib xwe bixwe bû wî binemayî hat bine danandin û qurbanî dabin û şehîd dabin û evrûke hikûmetê da mixabin ew stratejiyeta xwe ya ji dest day û neşiyayne evê rêbaza ku ew partî siyasî bi hatîne danandin neşiyayne wê rêbazê parêzin û berdewamiyê bidenê belku yê bijin stratejiyeta xwe ya guhartî û yê tiştê miriv şêt bijît gelekî neberkeftî pê vedimijîlin. Zor spas barês Adil Hesen çawdêrî siyasî la dihok mêwanî me bû spas bo rûnkirinawekanê. Zor spas.